Whālawhalahi atu, hane hada tūlo do wala tāla tutupu ke lāta e moi a whiawhi nei. Whakamua, pese ni he nā kai whai tangata ko moua he ngangau misele he motu he mga honei, kai ko i loa ki ai ko mōlea e hongo fulu he tau tangata, mua atu ke tau whānau, ne kua mamasia he motu ko Samoa, hā koe ngangau misele nei. Koe mana ia kua whakamalolo lahi e whā he malolo sino, he motu ke he puipuianga ke he ngangau misele nei. Kua katoa toi e walu e whahitapu, he mga hone kamata e whakahaloanga pui nei, ke huki e tau tangata ofisanga hua mua he whakatu whano, mo e kumikumi ni ko moa na ngai alau tōru fuki he ngā misere, ke laile te tōru ke pui mua alau tōru, pia fuki ni mo e tau whaiaong, hako lau tōru ne le veke atu, ke he hādau tōru tau whānau. So ke hoko mai ke whahitapu nei, ko whita ni e whai whakahaloanga e tau taki, e lalo hifu e whainga o malolo seno, pia fuki ni mo he amautōru a taki ko Director General, he whai matata ki anga, mo e tau pulotu mai he World Health Organization, ke mua whalu alanga matai, ke lata mo e whakahaloanga hatu tōru ke pui tu tanga te motu. Si tunga ia, ke he tālanga anga he tau tokoloa, ke ke langa matai aki, e tau whakailoanga ke he tau tangata, ke mailonga i lau tōru, e tau mana ni whalata i alo tōru ke tause, ki pui aki alo tōru, me alo tōru tau whanau, pia fuki ni mo i tau mga whawa, mo e mailonga fuki alo tōru, e tau whakamailonga, ni whalata ke sia he mga aho, ka maua tau tōru ngā ngau misere, mo i tau mena fuki ke tause ke langa matai aki, ha tau tōru tau mga whawa. Kua mana kia e whahe malolo sino ke liu huki whakangata o si tau tangata o he motu, ke he tau puipuianga nei, ne kua kamata he mahina kua mole. Ko lau tōlu ne nā kai la moua ia e tau huki whakangata nei, kua lata ke o atu whamawhisi ke he whahe malolo sino, he tau mga honei ke moua e tau huki. Ono whakamahino na tau tōru he mga honei, kua katoa toa na gai tau huki he tau tōru tau whanau ia, ke he hongfumalime mahina, pia fuki ni mo e whae tau he mui. So ke whae tapu nei, kua whitāni e hoko tau tōru ke he tōru se au, e tangata, ke he aho nei, ne ko whita he tau se halau tōru tau whakaroanga huki pui ke lata mo ngā ngau misere. Si pihia e whalu tau whakaroanga no whakawhita ki he whainga hua, mo e lauri whakalohe tau tōru he mga honoi ke whakamalolo, ke pui he tau tōru motu, ne ke hoko mai ngā ngau misere ke he tau tōru motu tose nei. Si tunga nei ke whahitapu ka mole, ne whai whakailoanga e whainga hua malolo sino, ki alau tōru e tau ofisanga hua he whakatu whono, ne ko watu foki alo tōru ke he whakawhikauanga ke he motu ko Samoa. Si hahai ai foki e tahe tamamuke, ne ko moa he ngangau misere, ne whakatau watu au loa alo tōru ke he motu ko New Zealand. So ke whahitapu nei, le veki anga ia ni alo tōru ke katoa e ue whahitapu, mo e whai anoanga foki e whainga hua, ne ke seke kua hako whita ni alo tōru ka hae he e kupu whakabritania ko expose ai ke tamamuke, ne ko moa he ngangau nei. Si pihia whalua tau mera tau tōru ko whita he tause, kai matutaki ni tau tōru ke tau whakailoanga, ke lata me loanga he tau tangata he motu. Ko whita fōki e whahe ngā hua he tause tau puhala whakailoa ke he motu tangata e tau mena kua lata ke loa hangawia ke ngā ngau misele nei. Kamata he o kio ki whahe tau pue kua mole tau ata mo tau whakasino, ne ko whakakisi ai he TV Niue, si pihia fōki he leo taonga Niue, ke he wangahau Niue, si pihia ke he wangahau Pālangi. Koe tau tau se anga nei, ke whakailoa mo mai longa e he tau tangata e tau mena kua hangahanga ke lea lahi e pikisia he ngā ngau nei mua atu ke he tau motu ko Samoa, New Zealand, Tonga, mo Fisi. Ka eke kua whai tangata tau tōru he motu ni ko moa he ngā ngau misele. Ka eke kua moalea e tahe tangata, ono e whainga hua, koe tātu ki whea lau tōru ne toi ia. Ka eke kua moalea e tahe tangata, haka mena tahani e tangata tau tōru e mga honei, ni ko maeke ke le veki hifo, ke wharenga ngau, ke he isolation ward, tau tōru e ke unit. So ke whai ono anga fuki, ka eke kua moalea e tahe tangata, tātou lau tōru
ke leweki ke he mena whi. So ko whitāni e tō whakatutalanga ia he tause foki, mo e whailanga mataianga e World Health Organization, ke tamai e tau whale ke langa mataia ke whahinga hua. Si ana tu foki a motoru ki he tau koloa, ne ko whitāni hahai ai ke whahinga hua he mga honai, ko e lahi na gai e tau koloa ke pui ki tō tangatanga hua. Tunga tō PPE sea, po tō protective equipment ke lata mo tō tangatanga hua. So ko whitāni foki e ole atu ke he kautaha ia he whahinga o malolo sena lalolanga World Health Organization ke tamai foki whalua koloa ke langa mataia ki hatau tōru tō tangatanga hua, ke mautari e tō tōru ke he mangaho ka hoko mai e ngā ngāo ke he motu. Mō lea e tahe seu mo e ua fulu e tau whanau aonga si pihia foki tau whanau iki ne kua kau whalataha e ke taha whakaholoanga mo i taha e ke kafonifo mai Wellington i New Zealand he whahe taupu e kua mole. Ko ngā hua ai e ke kafonifo nei mo i tau e ke kafo he motu ke langamatai ke tau whakaholoanga halo tolu mua atu ke lata ia mo i tau whanau. Pehe mai e takitaki he tau whahe ke kafonifo he mtakawi ko Wellingtoni, ko ia ko Cafe Fuge, kua sivi e lau tolu e tau whanau he motu ka mata mai he tau whanau ne naka i la tu e tau momoi ke hoko atu ke lau tolu kua ono e tau he moi. O atua e lau tolu ke he o whanga tolo pulu ke whane tau whanau, si pihia foki ke he aonga whakamahani he tau whanau i kiki. Pehea ia koe mena ne mua atu mahuinga ki he tuanga he tau nifu e tau whanau, koe tau mena ka inu mwe kai e lau tulu. Tau ki whakalahia ia ke he tau mamatua, he tau whanau ke mailonga e tau mena tunga e tau inu humelie, ke aua inu tumau he tau whanau. Kua whakausi tua e ngā hua he takitaki he matakau ngā hua mai tau whahe pisinisi koe Chamber of Commerce ko ia ko Ray Finley. Tata atu ki he tōlu e tau, he nofo e ia ke katoa whaanga ngā hua nei, ke lata ia mo i tau pisinisi he motu. Tala hawa e ia kia BCN News, koe amanaki ia ke kamata hana ngā hua fōu ke he motu ka Australia he whahe tapu ka hau. Koe hana ngā hua fōu, koe takitaki he ofisa, tau ngā hua whakalaulahi mai whakatuwhono he Northern Territory he motu nā ko Australia. Amanaki ia ke nofo e mga hua ke he maanga ko Alice Springs. Lahi e tau langamatai hana ke he tau ngā hua whakalaulahi mo e whakamalolo, e tuanga he whahe ngā hua e tau pisinisi. Mo e pehea ia, uhoaki kia ia e ngā hua hana ke langamatai e tau pisinisi i kiki. Tali mai he kamata ia mo ngā hua ke ofisa e tau pisinisi, kua malikisi hake e tau numel he tau pisinisi ko mātutaki atuai ke matakau Chamber of Commerce. Fia lahi fōkia ia ke tau ngā hua he ofisa nei, tunga e tau whakakuanga ne kua tau se pauakia e ke langamatai e tau maukoloa he motu. Kua mahuinga fōki e tau ngā hua hana ke he hikianga he ofisa he whahe pisinisi mai he whale tua i utuko i alofi ke he tuanga he ofisa mga honei ke he Swanson Complex i whonua kula. Pehea ia aua e hikia e tokaanga he ofisa nei asi kua mukamuka ai he tau maukoloa ke kumilang matai atua i kia lau tūru ni ngā hua. Pehe fōki e taha e tau takitaki he board he Chamber of Commerce ko Aida he kesi, koe tōlahi e mitaki he tau ngā hua ha Ray Finley, mai whaahi he tau ngā hua pisinisi, he motu si pihia fōki e hana tau langamatai ke motu. Mitaki hana tau puhala ngā hua, mo e tau whehanga ianga hana whakatangata ke he tau tangata ke he mai he tau maukoloa, si pihia fōki ke lau tōlu tau takitaki he motu. Mahuinga fōki hana tau ngā hua ke tau mana fōu tunga tau koloa whakapuloa, tunga e Go Niue app ke lata e mwe whahe whenonga vēwa. Si pia fōki hana tau ngā hua ke he tau whanoanga he tau motu kehe ni hukuia e ia Niue, ko e moe tau pisinisi ha Niue. Pehea aira he kesi, ko e mitaki paua ke tau ngā hua ha Ray Finley, mwe amanaki a ia ke mawhala e hana tau amanaki anga fōu ke motu nā ko Australia. Whakau e atu fōki a ia ke he tau mga aho hana, ko fōki ai mai whahinga hua pisinisi ha Niue. Ke whakaose ke tau tula tau walatala, ko e tamata ane uluaki he patui ki whiwhine, ko Elisabetta ke Wāki, ko Prince Charles, mo e hana tuka ua ko Camilla, Duchess of Cornwall, ko laua ke motu ko New Zealand he mga aho nei, mo e mai ke laua ke mo e whilewea ai fo ke laua, mo e whalu he tau matakai nanga Niue, he mama he aho i neawhi. Whakalataha atua laua ke he taha tauseanga ke Mount Roscoe, ke he maangana ko Okalana, he taha whakamanatuanga he tau kautau ha Niue, he mama he aho i neawhi. Ko tuku ai fōki e tau whisi ki he maka nei.
Koe maka nei ke whakamanatua ki e tau toa tahi se o leo mungfulu ha Niue ne kau whakalataha mo e matakau he tau koutou ha New Zealandi ke he whilakuta ki anga whakamua he lalo langi. Tokolonga kua tolo atu ai ke tau sianga nei kai mua atu e tau matakainanga Niue ne nonofo ai ki Okalana kua o atu ai lau tolu ke he tau sianga nei he maamhea hoi niawhi. Whina tu fōkia e taha matu whini ne whaingoa ko Dorothy Sietu mo i pehea ia ko whiawhia lahi a ia ha kua maeke ke e whakalofa lima mo e kisia mata ia e tāma he patu i whiwhine ko Elizabeth ke uaki. Fōkia angi fōkia ia e hana mana whakalofa ke lata e mo Prince Charles mo Camilla ko Duchess of Cornwall. Si pihea do tolo do walatala tutupu ke lata e mo e whiawhine kia mawhala e whiawhi am tolo nono wha.